Sanibonani kule video sobe sisika sithuka nalesho silabantu besilisa. So measurement ozowadinga armhole depth, chest measurement, ubude bomkhono la ugcina khona umkhono, namahlombe, chest lapha esifubeni, amahlombe, shoulder measurement. Nayi indwangu yami le ngiyigoqile okokuqala, sengizoyigoqa okwesibili ngoba ngifuna ukusika ophisi ababili, owangaphambili nowangasemuva. Sengibagoqile, ngiyadweba laphayana umugqa phela engizoqala kuwona ukuthatha ama-measurement lawa engizowadinga. Laphana ezansi bengikala ubude phela beshethe, unga-add-a-ke ne-sewing allowance lapha ezansi. So ubude beshethi bosebuphelele ligcine lubani? Lu-28. Kodwa lapha bengimaka bani? Laphana bengimaka u-1 inch lapha. Ngoba ungibona ngafaka icashata la ngimaka uhhafu wama-shoulder, shuthi nawo uzomaka uhhafu wama-shoulder alowo muntu omthungelayo. Uhhafu wamahlombe ngase ngayehla ngo-1.5 inches. Ukuvula kwamaqala ngisebenzise u-3 inches, yabo. Ngisebenzise u-3 inches. Mase ngahlanganisa-ke owase-back lo umqala lo. Owangaphambili ngisebenzise u-3 inches. Uma uthanda wena ungayehla phela mhlambe ngo-4 uma ufuna ukuthi ufuna ube phansi kakhulu, kuzoba kuwena. So lapha bengimaka phela asithi u-shoulder to waist, kodwa akudingakali lokhuyana bese nje ngiyenzela. Mase ngiyahlanganisa-ke umqala nalapha kwe-shoulder la ngehle khona ngo-1.5 inches lapha kwi-shoulder. Uzodinga i-armhole depth yakho-ke lapha. Ngihle nge-armhole depth laphana. Mase-ke ngadweba umugqa. So ya, ngihle armhole depth laphana. Mase uzohlanganisa-ke uhlanganisa-ke lapha ukale kahle. Bekona ngisebenzisa u-9.5 inches. So lo size medium lo, umuntu ewenzela ugqoka u-medium. So laphana bese ngilokhuza kahle lapha, ngiqondisa kahle, yabo. Ulayini wami wokuqala engiwudwebile ugwegwile, udwebe kahle phela nawe uma ulokhuza. Uzothatha-ke ama-chest measurement ngiwadivayide ngo-4, yezwa. Ngiwadivayide ngo-4 nga-add-a u-1.5 inches. Lo 1.5 inches akuwona nje we-sewing allowance, ukuthi phela ishethi elikhululeke unga-add-a nje ukuze kufike ku-2.5, yabo. So u-chest lapha isifuba, i-measurement yakhona ngayidivayida ngo-4, ngayimaka mase ngabhala ngagcwalisela u-1.5 inches we-ease. Phela la asisenzi fitted shirt. Nayi i-sewing allowance sengiyifaka laphana ngoba ungibona. Ngase ngabhala ne-armhole laphaya, ngimakele laphana i-armhole, ngibonile ngidwebile. Ngithi yabo sengiyasika uphisi wami. So ya, yiwo labo phisi, u-front, wangaphambili, nowangasemuva. Ngithi yabo ngiya-add-a laphana i-sewing allowance kwi-shoulder nakwi-armhole. Ngi-add-e uhhafu we-inch lapha kwi-shoulder. Lapha eceleni ngi-add-e u-1 inch eceleni lapho la kuzoba khona i-side seam khona.
Nayi-ke uphiswa ngaphambili sengisiwa umqala wakhona. Okay, yabo sengisiyile so ngiyenza leli elilula nje ishethi hhayi. So la sengizodweba umkhono yabo, ngiyakala lapha yabo, njengoba ngikala nje nawe uzokala kanje. La uvuleka khona umkhono. So umkhono wami nakho ngigoqe kabili ngoba ngifuna ukusiya vele wombili ngesikhathi esisodwa. Mase ngadweba-ke la ngizoqala khona la uphela khona umkhono. So laphana umaka u-5 inches ngadweba umugqa ngithi yabo umugqa ama-measurement engithe wakala lapha la uvuleke khona ku-armhole lapho okuvuleka khona la uzofaka umkhono. Iyo le esengiyimaka kanje ngithi yabo la yila kuphela khona la ungakala la kwi-bicep la ingalo yomuntu inkulu khona ngakhona mase-ke udivayida ngo-2 yabo mase uyamaka uma u-half mase-ke nga-eda ne-swing allowance laphana ngimaka iphathi nendawo njengoba ungibona khona kongisiza ukuthi ngidwebe umkhono angithi uyabo. Sekuwo-ke lo umkhono wami lo. Angisakhumbuli angazi noma ube-like 9 ubude bawo 9 inches. Yeah, 9 inches angisengamaka iphathi nendawo. Lana ngiyenza i-facing le design le yangaphambili so kuzoba kuwena ukuthi ufuna le facing yangaphakathi noma yangaphandle kodwa la senza le design le ahlukahlukene phela ama-design khona le ofaka uzipho le ile elula ngoba manje awufaki izipho la awufaki iy'ngelonge yabo. So seyokuqala le ishethi nje elilula lelo mbala ongayenza uma kuwukuthi ufuna ukuyenza phela i-traditional shirt. So la bese ngiyenza la i-design yami la engiyifunayo so ayihlengi kwesami i-design yami nanizoyenza wena mahle yami. Iyo i-design yami le yangaphambili. Uma kuwukuthi awufuni i-design ekanje ufuna nje eli-plain nje elimhlophe elingenalutho shuthi uzosika i-facing. Ya uzosika i-facing nayo isikeka kanje njengoba ungibona kodwa phela uzoyenza ibe ncane ngoba izogcina lapha emqaleni. Hhayi mhlampe ngizoyenza ividiyo yabo ngenze amaphethini khona nizobona kahle. Ya so la bese ngisiya la ngasemuva so ngiyenze yaba u-6 le ndwangu lo ubude bawo u-6 inches yabo. So ngisiya nje into efanayo igoqekile nendwangu njengoba ungibona nje ngisika ya i-design yasemuva engizoqedela ngayo emuva lena. Okay la uviolini lo interfacing lokho kuthiwa i-interfacing uviolini lokho ongathi ithishu so kuyasiza lokhu ukuthi vele indwangu yabo ngithunga ngendwangu eshibhile la angazi noma niyabona. So ngifuna ukuthi yabo ibe ne-weight kancane ibe strong yabo. So la ngi-ayinile ngase nganamathisela i-facing interfacing njalo i-violin guys ongathi ithishu okunamathelayo so yikho lokhu ebengikunamathisela la kule facing yami le i-facing yami ngithi yabo ngiyalokhuza lapha. Uma kuwukuthi awazi lapha ufesitolo ubatshele phela nawe ukuthi ufuna indwangu yokuthunga amashethi abantu besilisa indwangu ekanjani bokhombisa okhona olineni angiwazi nami amagama ey'ndwangu kodwa nje bokhombisa o-silk uzobona nawe leyo.
elingane iphathi la, kodwa le yile ngathi ishidi le engiyisebenzisayo. Nayibona le abathiwa ngayo amaphinifa le bayimishayo. Ya, yiyo yona le. Hhayi la maphinifa amanje ngisho la akudala lawa anopleni lawa akudala, hhayi lawa manje anesethini. Nale ndwangu egcibezelayo lena ndwangu nje ejwayelekile iyona le emhlophe engiyisebenzisayo. Lana ungayehla la, yehla ngathi yehla ngo-4, yehla ngo-4 inches uvula umqala lapha. Mase uphuma uhafu wesentimitha noma wesentimitha ngapha nangapha. Uzobona nawe uma kuwukuthi ufuna uvule kakhulu, kodwa mina ngiphume ngohafu wesentimitha lapha njengoba ungibona. Ngithi uyayibona le nto le engiyidwebile ngiphume uhafu laphana yabo. Iphakathi nendawo njalo le-facing yami uzo-ayina phela lapha uthole iphakathi nendawo naleyo piece we-shirt lo ayini uthi uyangibona nami lapha lo crease lo uzongisiza ukuthi yabo. Ngiyathemba niyangizwa into engisho. So ngizophina-ke. So le ndwangu engiyisebenzisayo mina iyafana ayinawo ingaphakathi nangaphandle. Ngithemba niyibone leyo ndwangu. Kodwa nje le nto lena uma kuwukuthi indwangu yakho inayo leli sayidi langaphandle elihle nelangaphakathi. So kusho ukuthi uzoyifaka kanje kuleli sayidi langaphakathi. So uzothi la ngoba ungibona nje ngiphinela esayidini langaphakathi kwendwangu yami yabo. Ngithembe niyabona. Ngithi yabo sengithungile nje ngayenza uvi wami omncane laphayana. Ngithi niyangibona sengizosiya. Uma uthanda phela ungawuyehlisa mhlawumbe uyenze ngo-5 ubude lapho uvule kuzoba uwena ukuthi wenza idayila elinjani. Ngizoyenza ezinye iy'tayela mewukuthi ngizothola indwangu yabo. Uzosiya laphana kancane usiye nje awungasiyi phela usiye nje kancane kube duzane nala awuthunga khona nesitishi khona sokuthunga. Mase uyasiya nalapha ungasiki phela nala othunge khona usiye nje nawe uzobona ukuze ukuthi ikwazi ukuthi igoqeke kanje. Uma uyenza kanje uyibuyisa ngaphandle le sayidi eli-right ikwazi ukuthi ihlale kahle. Kodwa phela vele uzoyi-ayina izohlala kahle mase uyi-ayinisiwe kahle. So ngiqale ngayenza u-3 ngase ngayehla ngayenza u-4 ngoba phela shuthi nawe uzokala ikhanda lomuntu loyo ozobe umyenzela. Uma kuwukuthi unekhanda elithi okuba likhulu kakhulu shuthi nawe uzoyehla phela nawe vele le nto le izoba nje kuzovuleka khona kuzongena kahle ikhanda lomuntu ngoba asifakanga zipho asifake ngelombo lemshithe kanje. So lapha bengisiya la uzosiya lapha emakhoneni khona kohlala kahle lapha yabo. Emakhoneni omqala yabo bese ngisebenzisa nami yini le i-tweezer angazi noma yini kodwa nje into ecijile nawe ongayithola khona la noma isikero siyabheda ngoba sibuye sisike isikero uzothola nawe izokusiza nawe ukuthi uphendule laphaya. Ngithi yabo usephendule nje kanje phendule nje uthathe isikhathi sakho nje ungajahi yabo. Mase uya-ayina njengoba ungibona. Angithi uyabona le nto eyi-facing lapha ngi-ayinile yabo khona ngizovele sengi-top stitch lapha ezansi la iphela khona. Ngisikile kancane la okunoncantathu khona la emakhoneni ngisikile lapha emakhoneni
khona izokwazi ukuthi igoqeke kahle. So uzoyi-ayina, uyi-ayine nje ize iphume kahle, ihlale kahle laphaya yabo laphaya umqala wakho lo omncane lo. Nasemuva uzoyenza into ecishe ifane nje. Ngithena ngithi yabo shuthi la ngaphakathi lo mase uyasika nakho kanje. So zikhona nje ezinye iy'ndlela vele ungasebenzisa nebhayasi. Lo bengiyenzela into elula nje yabo, ishethi elilula leli yabo, wonke umuntu uzokwazi ukuthi aliyenze yabo. Ya ngiyaqhamuka senginenzela ozipho, ama-plackets lana yabo lokho kuthiwa lawa amanye phela kuthiwa ama-plackets, lento ofaka khona iy'nkilombolo la, uma ufake ozipho la kuma-shoulders yabo. So leli elilula, wonke umuntu osaqalayo ukuthunga angalithunga leli shirt uma kuwukuthi vele awukwazi wathunga vele ishethi labantu besilisa. So so lana-ke ngiqondanisile ngoba ungibona nje. So leli ndwangu emhlophe ngithi yayibona indawonye nale e-blue nayo ihlale yodwa lapha. Uphine kahle-ke lapha la kuhlangane khona la kuhlangana khona phela i-facing nale ndwangu emhlophe. Uphine kahle, uthathe isikhathi sakho ngoba manje uma ungaphinanga kahle mase uphendula ngeke kuqondane kahle yabo. Uqikelele nje ukuthi uphina kahle. Nakhu-ke sengiphinile laphana ngathunga, mase uphinile uzothunga uyisike le ndwangu engaphakathi laphana, uyisike lapha khona uyiphungule khona kuzohlala kahle la. Mase uya-ayina phela khona kuzoba kahle. So la ishoda yakho yangaphandle izoba right, izoba kuhle. Ngithi yabo ngigoqile lapha. So into engizoyenza nje ngizophina kahle phela mase ngiya-top stitch-a nasemuva. Ngithi yabo ngigoqile lapho u-half we-inch uyithanda phela futhi le design le ungayehlisa ibe yinde uzoyenza nawe le design oyifisayo yabo. So nje so manje-ke sesizofaka umkhono. Ngithi yabo sengi-top stitch-ile yonke into i-right, top stitch-ile. Ngithi uyabona phakathi ayikho like isimu lapha kuma-shoulders lapha la ngihlanganise khona amahlombe. Ngithi yabo ku-right la. So umkhono wakho uzomanga phela iphathi nendawo mase uyawuphina lapha. Uphinde nje uzoqala nje uphine lapha emahlombe mase uyawuthunga. Uzothunga uma kuwukuthi ungawuqala like uqale lapha kwi-shoulder uphume nawo, uphinde uwuqale futhi kwi-shoulder uyophuma nawo leli elinye isayidi yabo. So nakhu la sengiwuthungile umkhono. Ngithi yabo ngizo-overlock-a-ke laphana mase-ke ngizohlanganisa lapha kuma-side seams yabo. Usebenzise phela nawe intambo efana neshithi lakho, ungafani nabo, usebenzise intambo e-black. So ngisike lezi ndwangu lezi izona engizoqedela ngazo laphana, zilingana nje nokuvuleka nje ko-armhole komkhono. Ngithi yabo ngiyiphinile kanje, uyiphinele phela ngala efuna ivele ngakhona yabo. Ngiyiphinile nalaphana ngiyiphinile, sengiyithungile njalo la ngiyithungile. Ngithi yabo ngiyithungile sengiyayi-ayina la bengakayithungi la. So mase njengoba ningibuka nje ngihleze ngiqedela le mikhono yamaphinifa, ngenza into ecishe ifane naleyo. Ngithi yabo wathi phela la bengifuna nje ukuqedela la ngoba ishethi angilisike laba lifishane. Angithi yabo
So ngizogoqa lapha kabili mase ngiyayenza yabo, goqe nje ngigoqe la khona ngizothola ubude lobu engibufunayo beshisi lami ngigcine liwu-28 ubude balo inches ngoba bese ngishilo bese ngiqedile la niyalibona ukuthi lihle kanjani ishisi lami. Inkinga bengisebenzisa u-black ngisebenzise intambo ebhedayo. Nangu imodeli yami la besengimodelelela la ishethi niyalibona ukuthi lihle kanjani. Hhayi ngiyabonga kakhulu ukuthi nibukelile. Thank you, ngiyabonga. Ngiyashiya imibuzo.